Yes, mwiriwe neza, iyi ngiyi ni Zoom TV. Nanone nk'ibisanzwe nimba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe, hanyuma ubundi nawe ujye ubona ibiganiro bigiye bitandukanye tuba twagiye dushyira hano ku rubuga rwacu. Uyu munsi rero ndakubwira yuko urukiko rwo mu mujyi wa Masaka muri Uganda rwakatiye Stella Namwanje w'imyaka 34 y'amavuko igifungo cy'imyaka 35 kubera kugaburira umwana w'umuturanyi we amaziranoki n'inkari. Ibi byaje kumenyekana ubwo amashusho y'iki gikorwa yagiye ahagaragara, bituma abaturanyi be babimenyesha abayobozi bahita bafata Namwanje uyu mugore nyine. Mu gihe cyiburanisha ubushinjacyaha buyobowe na George Karinaki bwasobanuye neza ibyabaye ku wa 4 Ugushyingo ubwo Stella Namwanje yagaburiraga amaziranoki ye n'inkari umwana w'umuturanyi ufite amezi 10 gusa. Ibimenyetso by'amashusho byakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga byerekanaga ko Namwanje agaburira umwana w'inshuti ye baturanye, mu bigaragara ko ari igikorwa cy'ubugome nkana. Nyuma y'ibyabaye umwana yajyanywe gusuzumwa kwa muganga ndetse yasanganywe igikomere ku jisho ry'ibumoso, kikaba ari ikimenyetso cy'ihohoterwa ryakorewe ku mubiri. Namwanje Stella yemeye icyaha, agerageza kwiyambaza imbabazi z'urukiko. Icyakora kuba yarasabye imbabazi ntacyo byahinduye ku cyemezo cy'urukiko. Nubwo umucamanza yemeye ko Namwanje ari umunyabyaha ku nshuro ya mbere kandi akerekana ko yicujije, yakomeje avuga ko igihano kirekire cyo gufunga ari ngombwa mu rwego rwo gukumira. Nyina w'uwahohotewe witwa Olivia Mbabazi yatangaje ko atishimiye iki gihano, avuga ko bitagaragaza neza uburemere bw'icyaha, aho yagize ati uwakoze icyaha yari akeneye igihano cyo kwicwa.